شهادت آن هیچ دیگری گوی پیشا تکوچی نمی سنتون دوازدی رونی بکن و آنها هر لپیوان لپی کدوان اوجما سر قانون کردستانی تیم باشی اون هر همین اون خیراتن اون سلامتاتن سر شهادت آن چی جوانا سمینار آمدن دستگیرد که نزیر گالری دعوتی سر کرد. آنجی سرک پارک و پارس کردستان که برس مصطفی شریک دعوت داشتروانی ریزدار و قدر و قیمت اون همو بخیراتنا سرسرات سرچمهاتنا و ملاویا و ذکر دست بکده بری کو ام دست بسمینه را خو بکن هیویو رجاک مهیه ام بری تلفون خطیخ بیدنگین اوی بدیبت ملاوات کارمند چاپدنیا ریزدار و جواتا و حاضر خویاد ملت کرد سوسیولوژیاوی کارکریوی گندیوی عشیروی جودکاریوی امی بیشت آغا و بیگی وانچی دوی سالون حاضر و جواتا ملت کرد بیلا صدقن اون همو سرسرا سرچواراتنا و گلکی خیرات و اکتزانی ایرو لبه سالون کنفرانسانه سروک پارتیا ولاد پارێز گشتی برێز مستەفا ئۆژچەلیک ئەوێ سەمینەرێکی بوەرە پایە بکرد ئەف سەمینەرەوەی ناڤەرۆکەوەی پێواشوویە کوهەیی
هفکاریا نتوی دموکراتیک روشا کردستانی ترکیه و روجلاتا ناوی اف خالانا ام نجارنا هر یک سری خواه هیجایی و ایرو بگرانی لخاقا کردستانی به مناقشه کرد یک بدران آجار دست بکیده کم زیده او حزب و فکری مهات بودن و بروجی بزانن اف سمینر فکر و رامان پیوکی اوی بوره که مصطفی دوش چلیک پایه بکر بس دتالیا آخافتناویل هون دکارن دربار آخافتنا بریز مصطفی دوش چلیک ده پرسی خواه بکر زلالی بکر یعنی هون دزانن کنفرانس و سمینری وها وک آخافتمانه دشی کمرک کاری به بایا و از دبیرم به رنگ خوش و گش از پیل زانم که ایرو دوار فکر و سیاست ده ایبو آماده ده گلک تشتا کار ببیشم لی مخابر اف سمینر نا وشیوی تنی دیساجی هیوی و رجاج ولکر وقتی که مصطفی خاطنا فخر نسکر هون دکارن اشکره زرادی پرسی خواه بکر بیواجه هیه موجی بزانن بکی مالی بلکی گوری هنکا 2 ساله لی آکو خویاده اشترف رای گشتی و وقت زالی قدر ساله که تسبیح کریه از باور بکم او نابروکا پیواجه هیه بزراری بریز مصطفی دوش چلیک سروک پارتی ولک پاریزی کردستانی گشتی اوی ور پای بکر هفکاریا نتوی یعنی راستی ایشو کلا کردان هفکاریا نتوی یکی تیر یعنی باور کن جکه برای پرسکره که واسیام کردان مخابل دوار سیاسی ده هفکاریا که حال حاضر پرانیجی باگر کردستانی اف که واسیام هی اول هر 4 ترچه جهی دوی واری لکت مصطفی بهورگلی اوی سربسه کدن اوی که زیده دارو رونی بکن روشا کردستانی لهر 4 ترچه کردستانی راستی جی ایرو گوهرتنو و گوهرتنی روشلا طلابی تکره پر روان لهر 4 ترچه کردستانی خاقا کردستانی بنگاها جنگی بنگاها قتلعامای بنگاها خوری لی مقابل هزار جاری مقابل ملت کرد حیا روژا ایرو دوار مافی چاره نویسیل نبود خودی دولت حیا کن نبود خودی دولت امین بنگال بپچ از یده لکم بریز مصطفی دوش چلیک جبوک و آخافتنا خواه بکم از دخوازن مافی آخافتنی بنوی فرمو که مصطفی نونر پارتی سیاسی مثل سیویل سیاستمدار و روشنگیر کرد و کردستانی نونر راگیاندنی پشت و برای دلار اون گشت خیر هاتنه به سمینرانه سپاسیا ولی کجبات هو دیمت دائمه و به روژا خوش بو ملک ماندیه به سمینره مهم روشا گشتی هر 4 پرچه کردستانی و ترکیه و حریمه روجلاتا نیزی روجلاتا ناوینا مبنر خینه و عندك تثبيت إخوان بيبقين وهو بارتي أو بريزن كردستان جي أميش بو چهار استریا برسو برسكري كان بيرو رايان خوب بيشناده قبيل الزمان
پشتی روفاندن سیستم دیولوپی و پشتی 1991 آقابونا هرما فدره یا آشور کردستان ایدی پیمان و روزانه درزک مزون خواهد. و درزه هدی برای خدا روژاوای کردستان و دیاره که لگور ام پیشاته مهاترین بید آویه جی ده برای خود بده باکر جی بده روشتاد جی. ام ایرو دبینه دیروگا کردستان جارا یکم کرد و آستیه قدر هر چار پرچه کردستانی هم و خوشی خوشی نخوشی خوشی. جبرای گوا ام و کردن باکر کردستانی روشا باکر کردستانی ترکیه دنرخینه ام نکارن روشا روجاوا باشور و رجلات کردستانی در وی پازلی در وی نهی ببینه. یک تسلیل یکن که جوان نحو جی ام دور بشه جارنا داغر کنن ولات ما جمع زیادتر و تجربه خب باشتر به نشانی مدده. دولت ترکیه ایرو دبینه که او درزا که لباشور و هندکی روجاوا کتید مثلا پیمان الله زانیده پشتی افشار اسرائیل و حماس و حزب الله و ایران و هرتنن لحرمه وان دیدم که ده اساسی بروخه و ده بالایق مزن چه بده جبوهجی رادون پروژه کنو تدبیر کنو داربرفر او دزانن مثلا نه مثلا کردن باکر کردستان تنه اگر او بکاربن ریل بر روجاوا بگرن او بکاربن ریل بر پیشکتنا باشور بگرن ریل بر بگرن که درج نگیج روشلات جوه چاوا لگوروی سیاست که تمشیده جبر ویشی ابو کردن باکر کردستان جی ام دویشه امی روش هر چه پرچه کردستان جی اینو دوی سمیناری شده از این بچکی سبراوه انشاءالله دویشم از زیده زوری ندمه از روشه بشتی بچک برفرهی از اولی بکردایی بحثا پارتی آتوازم کردستان رو کنیم پارتی آتوازم کردستان سال 2023 لآمده به کنگره برفلهی یا یکتیا تبگر دموکراتیک آل کردستان اتحادات تبگر و پارتی آزادی کردستان پاکی و هندک کسایت کردستانی سرخواه مبهر کنگره چکر و مبریار دار که ام پارتی آتوازم کردستان پارتی آتوازم کردستان البته پارتی مشروع فیلی لسر بیرو باوری و دوزا ملت کرد آزادی کردستان پیدا سدکه البته ام جرو و پارتی یاسایشی بکار بخبته برنامه محبوب به دمی قوام پارتی آتوازم کردستان آواکت دوریل برنامه یا میبینچنا یک سر پارتی نفسانی مین وزارت آمریکای ترکیه بودم یا جی می بوده ام او مافی پاکی یا سایلونه هیه ام سری هرن ام ناوی و برنامه و هر چیزی بگو هرن ام بس و امکانه کاربینم جوخوا دولت ترکیه مثلا در مزرعه پارتی کردستانی ده پشت دمکی لفا های دیاسای دولت ترکیه و قانون آنگهینانه استایده دبیجه یعنی در مزرعه پارتی نمیزنه ولایت دلک مزرعه دبیجه سی هم ولایتیم ترکیه بناسنامه خواه و برنامه و دستورا چیزوکا پارتی خواه لیچین وزارت نام خواه
لكن باش طبعا عزيزي تكتيكي وخلى الشهر وما قول قانونا بجهنا تركيا وقول السايوان بارتيا واقعا نبيسنيه ما نبدأ شو دوسيا خا دومان ما لا أهدارية ما دومان بارتيا خا واقعي أو جي دوكمنت أوراق تسليم ورقتني ددن ما بدي السوية أساسي بارتي ورسمي بشغله دست خلاص أخذ باش يارمتاي ومحكمة أنا ساي قانون بجهين دكاري الدعوة لكن مجبور ولا يفسد ما تشوف بارتي أخذ مزرعة لقال ما بارتي سوسياليست كردستان بارتي كومونيست كردستان بارتي ديمقراط كردستان تركيا جوك چهار بارتي من كردستاني هن واجي يعني ولايات في دستان باش الدولة لهاي لأن وقال بارتي شو بارتي ديمقراط كردستان باكر شو بارتي اللي شون هنا كا دوسيا وانا قرتن فايلا وانا قرتن هنا كاجي دوسيا قرتن ليه أوراق تسليم وانا قرتن ماشي شغال بواكب مدني بقول أمانة هرن نبي تسافر بروبلم وتدخل ودوسيا الناس النحو جيبيه واي باك هي أمي باك كورا تشيكي البروبلم تماما نابو برنامج تزود وعامله وهش اللي هو بقولها من أمر بشرط ما بقولها سردوزدري يارجتاي بروبلم ده قول يعني عمي نفس بنام ليه بقول ناس يخاطبوا به ما خدانا كواشتر ما نام البارتي والنظام الفلسطيني شكله تطبيقي داخل ليه دوزا برتني هم بردوامه دوزا برتني يعني تحقيقي مرحله هريدايه ما محكمه قانون بنجهين تركيا ما براسنا بارتي فكر وان بقول نار كردستاني بقهر وتقول برنامج بحث ما في شمسية فدرالية وفدرالية قبولية بحث دولتونية قالوا أنا بقولها ماشي قلت برنامج يعني قال السبب مدني قلت دو زملتك كده باريس أنا بنبى جوك الجوريا ساي ما ثم قلت درت تركيا ساي يقول هو أنا تبي قال لك كهذا أو نقول باش دو زابطني مثلا ما المحكمة ده برفرهي كردستان چیه؟ هدایه مافی چارمیسی چیه؟ مافی دولتونه چیه؟ ام یروکا کردستانه، هرچی پارچه کردستانه، نهبیات کردستانه هاتی کرده و مافی یک کردنا کردستانه مافی ملتکیه وانا کش ما برنامه خود آنی زمان و دیروکا جمهوریت ترکیه ده جارا یکن مکروبک پارتیه که محكمة قانون بقين لا كرديجي بارسنا نم كرديم تركي أو بارسنا ما كرديجي كالقاعدة ده هذه مرحلة داوية باسروك بارتي ده قابلتنا ده داوية شيء وبشتري بريالة جبر كل أب كونجكتور وتشتري أو زي ده نافذ سنة فجي يخون تشكلا أما هالمحكمة أوروبا في الكلية لو أنا ودي بيدان كذا لحكم كاره بيجوا أنا سرسري ما دهجين حكم كاره أو ماشي بهاي دوام اللي أول بارتيك هم في لي مشروع هم ياسايجي هم خواطر خد ماشي من الكونغري خواجي دكان وكونغري فشان هم دكان شيء أوه الجناح المجاهدين يا دولة تركيا الشعبية أوه محكمة قانون بقين حكم شنو
نویسادشینه بچامه تصدیق که بچامه که رسمی گاسته روزنامه فرمی دولت ترکیه گلی مهمه سبت رو 20 سال دنه 5 سال دنه هناك ما روزنامه نبینن پارتی اولاد فرزند کردستان بچاپای 2020 پارتی قبول کرد پارتی اولاد فرزند کردستان رسمی اولا کش دست کردن من یعنی ام دیویژن خباتا جبو بنام کردستان خباتا سیاسی دست کردن همون کردستانی های او سر خطافت میشه نها باکور کردستان و ترکیه بسا پیواشوی کرده دولت ترکیه دیویژه پیواشوی آواکرنا ترکیه بیتره حتی بیداویه آوا خود پچک برفره کرد گوتن ترکیه و حریم تبعی کرد yani burada belli proje var perspektif sebebi ve cümle çekilmesi. Devlet Türkiye ve vakt aliye kuyruğu devlet Türkiye ve mesele meşrin öncana ve getir dem partici devlet proje an pevajoya civaka demokratik u aştı. Hendek probleme devlet pevajoya çaresi. Hendek devlet pevajoya aştı. أما هو بارتي أو بريزنت كردستاني ل أو جوتن داخياني وبنجان برد استخوان أم نقول في بباشوية فهم تاني نها دولة تركيا ببزلا أردوغان باخشالي في باخشالي بدستيكت وصلنا بك دولة كورد أردوغان باخشالي رايدار دولة تركيا دبیجه مثلا بهتری کرنیه و یعنی بلا کس نکرد به خیالی که به قانون بنگهینا ترکیه 4 ماده اول بگذارن اما پرورده زمان کردی قبول بکنه به زمان کردی بکن فهمی آن اما لگور درا حتی نها حتی مشاندن اما هندک تعلیفین که قانون بنگهینا ترکیه بگذارن veya Erdoğan ciddi Bahçeli ciddi Numan Kurtuluş ciddi Hakan Fidan ciddi Rayalar Türkiye güçlüdür. Yani biraz ne kabul hayalek vaha. Hatta canlı bir hayal yani. Ev ve mani ki hendelem bir boyutuyla bunların yani şubir naha dibin aşkı çekdani mesela çekdani ne bilir fiilin am dibin çekdani başı yani nasıl yürüdü zaten ev çekkaş kurtar hizmet ne yapın çekdinin başı ne aşkı çiğ aşkı de ali dinavel vapur süpüskere kanım liser vapur süpüskere kana liser mazya benim barnama kedatinin berfa o dibin kahve çaval hem aşkı ev yürütüne o aşkı çiğ jibo çaresel süpüskere ka barnama kan ha dün beje rayların devlet Türkiye dibe bırakız jmet tişki hevine yani abi bu herkın abi kan abi dafazı kurda kan naha ve nakın deme koni de jadi devlet Türkiye'nin tüm neta çareseli aşkı o reji kışnarda ki fiyan amden aliyedi kudiro öcalan serkeşya ki دافیانیا جلانی 27 سوال او بلگیم که حتی ایرو چه او نویسا بنام پرسپکتیو جلان جو کنگرا پککیرشان وادو انستدیم دافیانی وانی پاشی دافیانی جلکاتی و رایداریم پککی یعنی دبیشت امنت دافازالیا کدن دبیام تلرحتی دبیشت تو بازالیا متونه دیگه مسئله ده او yani öcalar zaten kırzalar yani bu devletler cüdaji, federalişi, otonomişi, bazı kültüralişi tüm mana ve kültürler beynemayi, tüm beramlariyat beynemayi. Öcalar ne tespit edildi? Paşa'da bir entegrasyona demokratik, hamvalatiye habeş, netava demokratik, cumhuriyet demokratik, naha servar boyutunda. سرباب बोलतना विशा जमले बनाने خیلی به بلکه جمهوریت ترکیه 100 سال 100 هزارم کرد کردن آسیمیلاسیون انکار تن عصباندن yani تشتیق نه ایدی ناکه به دفتر کلیه نه حتی ایرو دولت ترکیه
Türkiye هبونا ملت کرد بین آسکرین پروردن زمان کردی فرمیگونا زمان کردی پدخای سنبه کردستان رابه جبور ری جماف آزادی ملت کرد و ریج چاره سگیر بده تو کوتاه تو تصدیق کنی باشه دولت ترکیه بدی آنیه که دولت دامن سنتین انتشی جلال پکیجی بدی بگاه امی چند رابن پیواژوی آشتی چارەسەری و ڕێلێبەرکردنەوە دەموکراسی پێناسن ئەم وەک پارتی ئۆپۆزیسیۆن کوردستانی ئەم دەبێژێن ئەسلێ خۆدێ پیواژۆیەک ئاشتیەشی پیواژۆیەک بۆ چارەسەریەکی تونەی لێ داواک ڕایدارên دەم تایبەتی نها بێ دەمێ خەڵاتێکێ دەمەشینن ئەو دەبێت ناوەڕێ بنیدی لە هەفکردنەکەی ئەنا ڕایە گشتیە ملەتێک کورد ji vê neras yanî 200,000 zarokê xwe rave ji bo vê dozê feda bike 100,000 însan mehacir bibin girtî bibin gundê tevala bin milyona însan cîwarê xwe terk bike dawiya travba gotan nabêje tu kurdek bê qebûl nake zaten îro problema esasî jî hebe ji ber wê jî potansiyela dem partî PKK raniya wê wana qebûl nakin em niha dibînin yani di nava wan jî lê hîpnotîzma heyî bixabin çetezî behsa wê jî bikim hîpnotîzma heyî û ew hîpnotîzma nahêle ku însan niha dê tem bigerin lê dem partî ev nerazîbûna milletê me û nerazîbûna potansiyela xwe dît dibîne rabû tuncer bakir xanwî çendê berî daxuyanî da got me ji bo ku em vê pêvajoyê xelkê xwe bidin fêmkirin me 2,000 civî çî ne 20 ne 200 ne 500 ne 2,000 civîn baş 2,000 civîn ji bo çi yani diyarek tu nikare xelkê xanê bike tu radibe îne çi tê gotin bixabin yani ana wek pişt perdê pişt derya tiştî hatiye qebûl kirin û hevkirinek heye û hêdî ev hevkirin ew ê bi cî bive ana ev propaganda tê em tişînî dibêjin ev doza milletek 30 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê Tirkiye doza wan qedera wan ne rast e û ne qebûlkirin ku best navê calanan dewleta Tirkiye bêje doza milletekî ye û diyarek vay her du alî jî behsê jî nakin niha em bizanin yani û çi vedişêrin dê dipirsin ji raydarên de partiyan dipirsin yani çi tê veşartin we tiştî baş lê hebe û çi baş xelkê vedişêrin dibir dê em siyaseta xelek e em vê rast nabînin û em dibêjin şertên îro de ev pêvajoya ku dest pê bûye ne pêvajoya aştiyê û çareseriya Pirsa Kurdî Kurdistanê ye elbette mesela çekdanîna PKK wek ewek esasî ya vê pêvajoyê ye em xwe wek Partiya Opozîsyona Kurdistanê piştgiriya çekdanîna PKK dikin em xwe çendak em dibêjin tu şerek nemayî berçavayî û PKK wek berê jî nikar wî şerî jî sebebê yani teknolojiya Tirkiyeyê mesela guhertina ew sosyolojiya Bakurê Kurdistanê ya Wendayê danîna çekdariya dewleta Tirkiye gelek sebeb bana nekin gelek sebeb jî wa dibû ku zemîna şerê çekdarî niha li wek berê vê meşanîn tune vê gavê PKK nikare şer
ملت كرد الخدمة لدما خدمت بدمني يعني أو طوفان علي سلبي ملتي أو شكست في ملتي دولة تركيا لدما خدمت بالجديد يعني بمليون كرد اللي هشيار دبل اللي جنوبه رنسانس ريا رنسانس كدما كردات دشمن ديالنا التوين الاجتماعي ده والباكوري الباشكوري كردستاني اللي فدرالي توش بويو واولاد خاطر باشكوري كردستاني حساسه بويو كرن الوجباي كردستاني ده متوقعات ده بيجي متوقعات ديروغي كردستاني بو دي اوي الوجباي نبويا دويدا من الدوله التركيه لنا باكورشي مليون انسان ساتيانو اوافه يعني هشياريه كي وقال تشاو يا مشكينم بس ريا كبو شرط ياخذ الوجبات راشوجي اي وقت ما تكجي بالسياسه تاع فيغلا وهي السياسه تاع خنتك في الشغل تاع تركيا مشكل كم باكوش كشي وهم شي هيدي تركيا راهو عارفين مساله كان بلس في داخل حتى قرارون مزن لباشور الكردستاني او هذا كشي بكريار فرج بالسياسه مشكل عندما شر الشجاري يرو الشر باكور الكردستاني تفعل كردات زمينه بالنسبه لخواطر بإتحادية سويل أساساً بگرن خواطر سياسي ديمقراطي سويل بمعنى بشكل أويد كن هم بيجن يعني هجر دو كتير شكلين باشه دوشيء يعني أويدين دانين شاور إنها بقى كافة فصل تيجي اللي ما أدري رئيس يعني كان نابت هوا كذي خواطر خد مشينا الشرع شكداريش شكيش بهاوي معناه كتير قلتن أويدين دانين أوجدين دانات یا چی کار فرمال اندی در کبن لی امر گشتی دیویژن چکدانی برجاندی اپرداری برجاندی اپردی باکور دیجی روزنامه دیجی باشد و حتی تسلیل روزنامه امر شکلی آورده دوی به واژوی دچه آن آتی بحث کردن یک جیجی مثلا حفصیایه اوه امروز حفصیه ده نها درتینه و جزایر کردستان کساهاتی برای کردن پنابه وبحث عويد كنت أبي حكاكا بتشك داتيني باي جريلا يا بتشفا خداني بتشاو بدن أنا بحث عويد كنت أم خد بيجن يعني ما في هيفيه يا رجالاني سربستانا نبي تاشي ده هزار غرتين هي مشكلات كبرى بمر أبيهم إيرو منتجين برافو هيك أعتقد بدن جريلا يتشكي خداتيني لا آيات اعتراف هذا بالسياسة طبعا جاء أمس فيها في آلية في مسألة بكن ليه بس أقول الكردستان بس أقول الكردستان يجي نابه في هاوي كاس نظام تشد بشت تريا آيات من الشفاف نابه جلان من دولة تركيا للشيء وآيات شد بشينا ديانه أم في شيوعي أم في رجعوا أم راس نابين وأم برسلالي دبيش أبرز مخاطب به الذي كرد دولة كردستاني نمري بارتيان سياسي دزگاه سويل تسعيد قبل بار ين باكور كردستاني وكرد تركيا دبت نابا خود لحفظاليات تشيركني وقالية بفن مخاطب أم بيد بيش أم بتو أوي نابن بشر أم دوبدك جوه به واژه یا کس نظامی چیه و اوه چه بگو و هرکه و به قبولشون هم بهش یه قبول نکن کس نکنه اصلا ناب 30 میلیون کردی کرداشی تنها بحث بینه مالون تنها بحث بینه و هم بیتنا هم به قبول نکن هم به فهم ایرو اگر جبو باقی دست بگیر أبونا بلاد الكرد بيقولون قد أخين سبب الكردستان نابي كردستان رابن خواطر سياسي رئيسكلي وراماني رأساتيوي في وارد بيداني قرار ده زمان كردي فرمي بنا زمان كردي بيجيب نابي باجار وبندين كردي قارانين أو جيل مثلا كردايين
شاه سعید رضا قالبگی جبری سعید نوسی و همون اوی رکن کتاب جه مثلا وان ندیار راوجی بلکه دولت ترکیه او پیوان نامنتبایی این ذکر حوجه داریا هم بین زمان بچی بینن اولا کش هم یه واقع دسته ایرو ام کرد پرانی ام امکان سر حقیقت فرمو ام باند لسر بعد آخوازنا ام آلیه کردی ام باند دولت ترکیه کن فرمو کردار رو نه لپش دریا کیه بفیشه کار نبلیه چیزه ام به شوی راسنا جفا دولت ترکیه از بینم دست به کار مسئله جوچ دست به پیواشی دادم که بشه هفته جمعه 2023 که حماس یلیشی اسرائیل کف روپلا می‌دم. دوی روپلی ده بیدی اسرائیل و هر وقت نگال امریکا و ازن نامنتویه مثلا پروژه نودانی بدبر گوتن امه ایلال شیعات و ایران بداره و برای مقاومه بحث میکنه یعنی جبهه برخیدانی یا ایران دست فور ارگانیزه که گوتن دیگه هم بیا بشه ایدی ایلال شیعات دوی نمینه دوی برای مقاومه نمینه جبوه پروژه اسرائیل پیشکشی اسرائیل پروژه دست میکنه و شر حزب الله حماس اسرائیل و حزب الله دست میکنه دوی دمیده البته دولت ترکیه دولت استخبارات فهیه هندک پیوندی فهی نامنتوی هنن دولت ترکیه دید ده اف شر مزمه ده اساب بروخه ده اف مثلا هدف اساسیش ایران حتی ایرو لحرمه وقت پیشکشیا و جلسه دیگر و آلی دیجیده لسر هر چهار پرچه کردستان جی تحصیل ایرانی رید برداشت لباکر جی، لباجاوا جی، لباشور جی و لبجلاس جی بشتی که دولت ترکیه دید وای ایران بشتی وان اصال خود کرد و اصال بروخه اول گل کن روجاوا کردستان اوه زمین اقلا چه به دسته کرده کرد که امه چاوا بکن که امه اول رید ببه لروجاوا کردستان او تزانن يعني سياسات الدنيا ما نسبة هنا كاشفار رسمات شيء حتى الدنيا ما نامه ليقول حتى دست ما به أما هو بكون كل لروجاوا كردستان كل الأصل هذه نزل ده تشنا أجاب دست مكاني راح هذه نزل هذا البروجة هدفه هو أساسي يجي أبو يادشي سوريا أساسا بتأكل دوی سیستم اکنون چه بوده رژیم اکنون بدانیم دوی درجه ده دو بشته یک مالی آگوری ده آوانتاج ترکیه پر که کاری جوی داره فیده بستینه یا دوداشی ده پیش روژا سوریه ده ترکیه دوی گفت کرد از برشی ده قدی بودم سبه درو 10 ساله دی اوی دی ساله آمن دیجی من یا جی کردار ما فکر بینه یا جی دیجی من اوکن و گرک از دستات سوریه جیده قدی بودم اب پروژه بشاوی او یک جی پروژه‌های کردستان ریل برو کردار یا دیجی مثلا سوریه ده بمن آخرش دشت یا اوی جیده مثلا الجاپن اوی ترکیه اردوغان و باخچلی به همه پروژه دانی گوتن ام جبو بکارن هم جاتنا به 2028 بعد سال بینم پیش اول دفعه ام کردا انا دنگه کرداش زیادتر نجام دم پارتی و هدا پارت فاتاتن لدال خلیه لدال آق پارتی متفقه گوتن ام وابدن که کرد بلا پرانی وقت آنا یه مالی نتر دوی نترگونه ده وقت دویجه دما در باسکوینه ده ام مخالفت داخل لواز جبو که مخازگی هم بشارتینه بکن مخالفت ناو خود لواز بکن و دست دورانی پروژه جبو که هناك لواز بکن دست بیک یعنی دوی که آبوری آوان بکن او آوا ده چه سر فانی آوان دوی که بره جبو ویجی
بلدية CHP بود دست کرده آنا همان نوی دست ملیوان شکام دنم دید آلیه آواری ده CHP او دارباق مزون var. Onde kalbıtın bir varış idi yani Dem Parti o potansiyel atları bu kemali götürman yani mesela beri o var ve tin belki navena Dem Parti CHP jin ittifak çevuna belki gelip çarlatıcı bağırtakım ana o bu avayet Ermenistan'ın o da peşinde ve bu fazla kahve çava tuşkiliya Dem Parti'ye kurda bildirin bir mesela yani plan mesele elbette neşreti plana var sedis tecrübeli ve planı ama Rojava'ya Kurdistan'a renber kurda bildirin و أبي نهر أو درزة البيمان الوزن كتير للرجابة برفره بمن لباشور كردستان نبش كستك وبريخ ند الرجلات ند باكر يا دي دولة تركيا تفازه رولا إيران بيز يعني أو فاليات كله الهرم الشيوعي فازه أو بيرون بيزش بريغو هرما بيترف يعني غرفة رجلات النبين الرجلات النزيكة أو هرما بيترف يعني بما نتشكل دبجي وقت فنيت وي داغر كني برفره كني وناوس بانجيتي أكشناجي دبر شعبان أبدا بلان الدولة نتاوي ليه هريمه هذا المزن هنا دولة المزن هنا بلان وان هنا وهيك كيلو شارع يعني سافر من سوريا شيء يعني أمريكا هي إنجلترا هي فرنسا هي إسرائيل حتى رادات أمريكا روسيا وسعودي عربستان صديق حتى زيادة الأبوريا سوريا أو أوهي تركيا شيء فاضل بأخطار فقناعة ما يعني ذاتا هيدي جديات دولة تركيا دبي بلان أخوي قول راح كرت شركة خدين أنا المشكالي حتى الشباب و دول سنكت قالك زفتي يعني جفاء كنت بيجي مرامة لا دي اللي بنا بالنابي دولة سوريا دولتنا أو السيستم بالك تشرو خاي تكتشي باشا سوريا تركيا دعوة باشا كوي إسرائيل باشا كوي درزين تسلات قبل نابل أبي نسكولين علوين أو قبل نابل أي فردا ذاتا هري مجلس كوانية روشة ونيدة بالنابة دولة كردستان أوافا آخر دست دوید اوتوریته تونی. ده آلیه عسکریه. اسرائیل چهاره دا اشارات و هر شامه وان امریکا اسرائیل تدبیر خاص تمام هذا عسكري بمهمات وأي بديش خالص سوريا نار في حالة قرن 15 سنة تحصل أقصى فوال بانيس إذا كي خلتنا هذا الشهر وقت جبهات عسكري تكتب تروریست الدنيا يعني ما بيوجد يعني تمام الدنيا تقول تروریست براسيش شتنا نها أوجه نلهنا أو فوج نلهنا نها سوريا كتير رنجيدة جنوب أمريكا عليه شانس تايوان أمريكا الخاصة بيدمج وارد ما كاي بيشت شارع بميلنا ميل garanti ويجت نها دولة جوها يعني بشعقلي تشكردار بيجي شكل خدين هذا باشتاري كم عقلي تزامين هايتنا وجبر بيجي أبي رجوع كردستاني نها تشتيخ فياي ده يعني هسه شكل خدانين ده وقت تركيا تدي تمنى ورودين ومعنى أبي بهوات النابا أورتيات سوريا جيبه أو كردستان evit kımkı Svedi Roj, Peşmerge Roji ve nav ve sistemi de avcılık ve beşartlıkta çağrı başlıyor Kurdistan'ı eza Peşmerge, eza arasına Kurdistan'ı ile beşartlıkta Arap'ı ve statü Rojava Kurdistan'ı mühim ilgin çehasede
باکر سوریه دوباره يعني باشور باکر عراق باشور سوریه باشور کردستان فدرالی چیه من نگردم برداشتن امیران برداشتن کل روجوای کردستان کرد به دست کن نهایی سیاستی دمشقی حتی راده کشی يعني نهاب روجوای کردستان حریم کردی و نهاب روجوای کردستان استاتیه نه نکرد ترکیه برکی دیگه حتی راده که اواخر لیگل امریکا شی لیگل امریکا سوریه شی حتی راده که او کنیه لی کنفرانس 26 نیسان 2025 یا قامشی یا ما کنفرانس کیروکی بود ام پیشگیری اولی کنفرانسی که دوی دنیده ما خو عالیه کردان آتن جمهر فدرالیه کنن بحث حریم کردست کردانه با آوای که هم بشت اداره کنن باش تو بحثا که مافیم کردا هبونا کردا خانه بگهنا سوریه لبچی بده باما اما معقول دانی بود البته جبر زخت امریکا و ترکیه و اوی برکی ناوی روشاوی کردستان او نکت پروتوکوله لی افهم بکنشی ملت زانه اوه که تحتینن یادی هيئة تمثيل الشيبو أو دلت مهمو هيئة تمثيل يا رجوات كردستان الشيبو دولة تركيا دوشي بسكنة يا وانا دخواست في هاوي كونفرانس في هاوي شيء في التمثيلات الله شيء كنا بني وما بيواجه ونبي لهم بيواجهوا بالدوام يعني هنا يعني أفسنجيا هزا وقت بين بيشتغل يسي دي فدرا نقشوية ذي مسألة طيب يعني أمريكاي سياسة طويلة إسرائيل هزا تركاي مثلا روسيا أنقا بتجدد مسألة ماي رولاوي لهرم سعودي عربستان فرنسا وإنجلترا يعني النامينا هزا أو همسنجية هزا دي أو تسبيب ديار كرد يبدي بن كرد سرحد بن كرد ببرنامج ملي نتوي بقاربا براستيجي الهمبري الشاميجي الهمبري الدولة الهندشي وقت يقدر بن دي رياسة كفتنا هين حساب لأن بينن جنسان حتى يلو بخابن ديارك بمداخلة دولة تركيا ويعني نقول طبيعي بعد استمد بلدتنا أو جلانج بين هيك يعني أول حياة تمثيلي ناهي من الشامي بخطأ يعني رأي ششحتنا زي ما تجد الرسمية بخابن ناهي أو جي بشر جباب مشانانا الذي ساجي أم دبين سروي أو خامش بيو لسر الكونفرنس خامش كرد خوادا خامش دولة تركيا نا به مداخله هنا ذكر دوامه اب بواجو دبيجن جبر مي وهي اساس للتعريف الكلام بواجو يا مجهول كريم وبواجو يا باشتخصني اول كور روشا روجاوي كردستاني ولغور روشا كوكا لتركيا جواه المجارتين اشبا تشاواني خشوكين بمثلا شو دريش روجاوای کردستان حقیقت دستی به کاری چهار ریل در کردلا قدرت دستکفتی واقعی میتر بکن و بکارم ریافه هنجارتین فشتر بکن اشکالیا جلالو و پکتکل دم پارتی از چهار کارم زیادتر بسیدم آن الواحد از مخالفت چهار ضعیف بکن جبر میشه مثلا خستیه وقت اللي مثلا مجهول كرنا حبت النافعي جدا كيلو جرام دمينه ده تركيا ختمي يعني أريد تركيا وابطنا جنابك أولادكن دولة تركيا نه دولة وقت إيراني خالي بترول وغاز طبيعي وهذا قابوريا خود بدنا تريش واتشنا باش تركيا بني ويدن بني أو قابوريا دولة تركيا ده براستيجي ولايات برمزن شيء يعني وقت بين شكفت المزن شيء ونم تركيا حتى هر وقت قاله एक बच्चे यदि भी बारिश में कार्य में दम के दबे जुखर बहنا तो कैसी मजबूर है ويا شيء يعني يرو
هما في هاوي بتونه حسباندنه و تایبتی مثلا حفصیا و تشتی دیده ترکیه دیده کار فی باشوی فی هاوی ماشینه ورف بیایی قابل دا ذاتن محمد بچون زانش شوالمند اردوانه دبی دو مرحله اول یا بهترکنه یا دا دموکراسیه یک نه آلترناتیفای که و ام پیواشوی در باسکوینه یعنی ام مثلا گشت یعنی داخلیانی دوستان مجموع کرنا روی دما اول ممکنه گار بگار بحثاوی تکنو که یه مگری لایم چطی خداتونه yani اگه هیچ نکتبین چاراکی پاشین پروسیدر اکیلیشته ابي واربي لان قانون دوا قانون جديد اشتغل بحثا بقانون 1925 رجل محمد بوچنبری يعني نكل بحثي الحفكرنا نكل بأوائك الشخصيات ريج بكر يعني بوي السيستم اكوا ايو بيجون ورن نيف او نيف امشاوش يعني بالشكل بيجون ورن لك حتى بين صلاة دنك وتشكيلك يعني أب السنة فأب الشواجي السنة فحقارتك رجليه جبوا أوي ليه؟ وربي أبي بواجه ماشين جحسي قارنك قارن ريا هو جناني فكر أما خوان قال وانا بشارش يعني أو ربا بكيف عليه إلى مخاطب بيوان شو بدر تبيه براحتي بمسألة الماشين اللي جبوا برسا ملتي كرد داخوازي برسا كردستاني مع الأسف حتى لها توريتني وخيندي جبر آليين كرد ملت كرد كردستان الناس هذا مبتباشو بشكل بآلي كي بهميتي وشكستا ملت لبآلي كي جي هو دولته بتمشي جبر البقير والباكوري كردستان التركي أم هو بارد والبرزن كردستان دو برنامج أساسية يا أول همو آليين كردستان ستاتية الخازم ستاتية ملي جغرافي سياسي الخازم أبونا ملد كرد قبول لكن ما في فايدة لكنا ملد كرد لسر آخر كردستان قبول لكن نرخي نتوين اشتبالي على كردستان نرخي نتوين اشتبالي قبول لكن أبين حمو السر فيري باسي السر باف البي سياسته دوام دست بدم ام اتفاقا نتوي استراتيجيك يا كردستانيا ام بيجن اتشتغل تيكرين نلقول في بدلو في خباتو في بيواجويا في چند سالين دنيا كراتي كرناوي ملتك هي ولاتي هي وام موافقه سر في اساسي اتفاق استراتيجيك نتوي اميرو وقاوة اساسيه للمقرصان ام دبي بيجن بس كاس نكار سر ناوي ما في هاوي واب باشنا ماشين ام هنن وام لدوزاخو خالد كبن جبو بيجي تايبتي بارتي وعاليين سياسي جروبين سياسي طبقات سياسيه باقي الكردستان يك استراتيجي خاصه تعريف الجدانيه اقول ايش در في دم بارتي وهذا عاليين كردستاني دبي بين جمهات اتفاق اما بارتي الكردستاني اما بارتي الكردستاني بيوارد آمادن وإيدي أول مسألة جفستني آج احتياجك دقا بفنه بهرية زيادة تر بهرية أم قش دبي جالك دي راستيجي خلبر چاو در راستكن علماندنو هيمبونو هنك تشتين خوي حتى نها أم بس چاو در راستكن جبو ريل افکاری اتفاق عن مجلس نتوایی کردستانی باقی کردستانی بابه دبی ام دم الدست قارنا باش وحيفا اب في هاوي ام ميدانه سياسه شاش وش دولت يبي البته قوا ام بيت فراخ بهونه تشتكي له لطالب يجيب الشيء دبي ام واش بينا
داخوازن عاجلی ملت کرد اما وانش بین روشه ام نابشن يعني يا حلو يا مرو يعني معنا داخوازن عاجل كبير وقرب اگر اب هيكل چه ببه اب هيكل چه ببه اب هيكل قرب باشتري دارم وكيدي ام دبينن يعني يرو دام بارتي عدا بارت لسربي بواجوه ده هندك تشنا دبيجن هندك داخل يعني ديدن لي يامن اگر امر باكور كردستاني زلالي بيجن بيكود بن جنب سيا وان حد آليناته نقم دشناتي ناوا ملت الكرد خارج هري خلاص هو بارتي كردستان سب دشناته تو كسي اي آليه ناوا بقى ناوا ليه دبن جنگ دم بارتي بن سياوي بن تركيا بن برجانديه خوش شخصي منو بهم هر مساله ببي آليه امن نکاربن هزار نتوی اجتماعی و طرفکی ارگانیزه بکنم امریکا رل به و اجتماعی جبوه اول به ام بشرفه لها فکرن و دعالی كل كردستاني بفيجن هن وام داخل في عاجل ديرو دفن كش ابونا ملت كرد زمان او فرمو اگر راستی جدی وارد دگاه بیتن ام حاضرن ام دوی واری شده اوه کنه ستاتوی ده پاریزن ولی قهران پاریزن جی ام اگر برای خستن بن ام هزا که چه بین امه کارمن وانش روزانیزن گلک آلین سیاسی آلین روشنگیری و دستگاه کارم شکلی بعد آخوازن نبکن ام بکارم نیستن بیشی طرفکی که دوی دمیر کارم به مخاطب ام قارن سرويجي ام هاد بشاشي ام وقتين بينن ام دجي هاد نابين يا دي يفرقك لبنجاه اتفاق استراتيجيك نتوي كردستانيه ذي وارده ام ذي قالب باش البته مالي كردستاني جي ام ذي ران تاخذ بينا يعني هزا ما بلغنا البرشايه ام خو پارتی و پرزیدنت کردستانی ویا نه وقت تقویت کردیش ام برای تاخذ به ببین خدماندن هی ام جواب دافع پتانسیل نفشانی جوانا یا جنا ام دور سبب به حد مكتب اوایکی اوبجكتيف واوايكي رياليست واوايكي جدا بيك استكنا ام فيها ببينن لان غير معناه فامش هو دوزا من لا تفا في خباطه فا في اوافا داني اذا ما يلو تنبشي اذا ما فكره ما يسلسل ام يلو جو الشخص يفا بين شينات ام جو برجمنديه الشخصي بيتاعي ام جو دوزا من لا تفا دريدان ام بين سياسة راسته اگر ام ختمي بن و ام نقار بكيش مكلفة بنتي غلطين ما هتم بالسوزي بيا ببينن لأن ناويشن قالك جارات تقول برا بارتي قدام فصل برا باش فصل بكن يعني وين في دار شيء للشيناوي ام بيجن ايه هي عول ايه هي دست منها يعني اگر ام سدي هفته شيرس ام وقت فكرن قاطعا جداوي هم باقي عليه ايديولوژی ده عليه بلک فرمات ده قاطعا جداوي هم لام سر خطا كردستاني من اولياء نسبنا ام في خطه خرد بكن او خرد هر خرد بكن ام ايش لا خد بيجي بيزيج بسنا وهر بارتي هر جروب شيء بالخبر كازي تشاو كاربن بيخط كومبيتيشن تراكم جبري يرو بلغه ما يدستك حتى ينوبيش لباكور كردستان هم عالي وكسائت وقت فكر وقت سياسة وقت برنامج ليزي هم وقت حيث نفس الجدا رانا بيك بارتي بيخط اگر هم حوالي زي هم وقت هم شو ما موجود ليه
ما معقول كان تماما كنت یک پارتی رجیم نه معقول و نه راستشی و چیزی نه پارتیان جدا هنن فکریان جدا هنن گاوا گاوی کار بینیه یه کار بینیه را افکاری اتفاق کنن یه نکار افکاری ها بکنن برای نام دیالوگی دارن یه نکار من دیالوگی جمعشون را سناتی هم بکنن هم سر بیاره مضافت مشون و همش هر سه اواجی آماده یه وقت من نیزی من بخواهد من یک امزلالی ببیشم ناوی تو پارتیا ناوی تو سروکاش دوزا آزادی کردستان نه قیمت نه بودن اگر ام بزارمن امی پارتیا آزادی خواست کردستانی دموکرات بکار به موتورا دوزا ملی کردستانی ام بزارمن ناوی پاوکیشی و سروک پاوکیشی هیچ وقت نخطا سوره ام آمادن ریواری دلیل ام دود زلال ام نه معنی کم در دوز خبر جانا حنا قاعد لو نخوازين ده جبر نسبه نه يعني ام شكو ولا اتفاق خواتي وقتی پروژه کردستان کادروی 30 سال 40 سال 5 سال 6 سال اهل نوبت دوزیدن ام خواهد بردوامی گروه کشیدن ام زلالی کشید ام بردوامی دوز آزادی کردستان که 105 سالیه دیمشانه ام خواهد بردوامی های کلیش این رو دنیا حقیق وقت یعنی او گروه می برید موزه لده که قلت خادروش میدنی بطنن دی نه خم بلزانه و نه شرط نه راست و بس انسان بپاتی باشه فرمات نکنو گوتو نکنو او لازمه دنیا جهاتی بحثن برید کا ارناوت کا سوویت کا چین کا نظام رئیسونیزم کا سوسیال پریزم منتظانه یعنی سروی و چها شعور ونی بود اینو گلک تشهد بحثن فرمات نکنو سیاست لازمه لباکر کردستان ام دویژن به فرمات ایک کار ببینید تا ناوی پارتی ببینید این نمیشی یعنی همکاری خود کادر سرمخت بلکه این رو هجبار آن شده اندام پارت لجزیده کادر نتوی کردستانی ام به فرمات که ریگی ببینم که و پتانسیل پارتی گروه کردستانیش به هر کارمان خواهی میکنه. امریزه نمیدونن یعنی آن جان نواب ایمان چون اصلا خواهی هست اسلام پارتی اما نامش فکری یعنی امریزه لوان داریم فکری وان داریم اوشی تو امریزه پارتی سیاسی میکنن حتی ممکن به مرا پارتی نیست مرا وان تبدیل چیه مرا خطر میکنه لی اوشی نبه ام ریکی بکنه گور به رایتر ریکی بکنه دوی خواد آمی اتفاق استراتژیک ده لگل پارتی سیاسی دزگاه کرده کسایی کردستانی قبول دار جی هوا کی دوی ناوی خواد جیستی نه دوی ام فرموله کجا لباکل کردستان لطفتی بشتی هم کارن آخوان بچه چویدیم هنه خبات هنه گلانستندنی مهنن بخوابن نه به آستاق ام دخواست نه دوی آسته دیگه و گوهرکنین حال پیش منش گل جارا یا حقی باش بینوکن یا راستی دقیق دفترسن امجدی کی دست بکنه چیزی اساسی داریم یعنی ایک دیویژن کردستان ہے ملت کرد ہے جوی ملتی رستاقی سیاسی نتوئی لازم ہے جغرافیک لازم ہے ام به تعریفش بیا لیکن چار بحث استراتیجی ملی سیاسی جغرافی لیکن اول دیوی کردستان ہے اتونومی اول به کردستان ہے فدرالی ایک کردستان ہے سرقبول ام دوی مانا گشت بکارن نا وی پلاتفورم دیجیستی جمر دستک بنده ام پارتی پروژه کردستان برنامه خود پرزلالی بودی مافی چارسی ملت کرد مافی دولت کنی ام فدرالی کنفدرالی سرقبول هر گوشت شروطا ام تعطیل کشور
لیانا لباکور اوتونومی جی پاریزی جی کردستانی نگورمه فدرالی جی استفاده جبر به اموانا بشر هوا کی بکاربن ناو یک حوزه بینن جمعه و ام لگور بشی بکاربن ریکش بلکه فرلکن ایرو عوامي دسبيك اساسيا بالليل جبود افاز عاجل جي بوتنسيال كالفلا هي اللي بتمنى حسين برنامج استراتيجي افاز عاجل بهذا الجهود جمال الناس ما بحث هرچه ذكر وقدر ما حضور جريداي نتخاصم بچكي ايروجاوي كردستان ما بحث بده باشوری كردستان لازم تشتغل باشوری كردستان دستکردیه که دیروکا کردستانی یعنی و 2 سال وی داویه شده دستکردیه هری پیشته همون کردستانی پیسر میگردن هری ما فدرای باشوری کردستانی امل وی دستکردیه خودی در کبن ام وی اول دستکردیه خود بینن و حتی ایلوژی مگوتیه امل وی در خودی در کبن يوقف أواعي بريانشي ما قال ترى بشنياري خريجوان بدين ما رخنين شكري جوري بيا واشوي كردستان ما قلتي أبدو برشي بلاكونا هذا بيشمرته آبوري ودبلوماسي وأولكاري زرار دولت كرد دوی واشوي كردستان الإدارة مثل برلمانتوي يقرتي هبكه همو هذه الدولات يمكن يكون يوم يشتغل الرفراندوم بحزار وفردان يعني بي أو بي كأب برحر الملك ترجيح فداني جهة كبيرة بارش ما جهة داخلي ما داخل وشدي كركوك وخنقين وشنقال ودشتال وفريو وادرنا الرفراندوم سقبونه ده جهره ما کردستانی جهوله سلیمانیه دهو که زیادتر بشتاری و زیادتر اره من اپر میکنم اپر میکنم کرکوک اپر سدی 35 جوه نتیجه دیگه عربو من دکتر گلو راست مستفید باشه لو نافچه داخلی ماده 140 التي كركوك ده تركمان جيهون عرب جيهون وعرب برانيا واجي لما صدام حزام نسل بيجو حتى الولايات كل شو داخل عربانين او بجوجا اللي تبعوا يجي برانيا خلقي يستخدمون يربطون عليه او ايرانيه الرفراندوم استخدمونا 2011 كان هولي اساس يفا كريدة مشروع دست ملت الكردية لبريا وين لأن فدرالية هي خرط بكنيا وأم يهدن بالباشية كردستان جبوه شيء أمثال الجنوب بانكي أمو عالية السياسية باشية كردستان كريك هذا يعني باي سالة الأولى الجاتين شبهي لمخاطب هنا حكومتك أو تشينك أبجي سبب غلط لازم جايه ام خوشی میشه چند روز برای جبو پارلمان عراق هنجارتنا چیزی هنجارتنا پارلمان عراق جالیه هرم ماده اصلا چیزی می جبو کردستان معناه بشتاری چقدر باش به
باش مشروعيتك يتدخل ليه؟ لهم بالي باقي او دنگم کرد ماداس جي ماداس متشلي جكردار تي او دنگ ليه مخابد ورشيده پارتیه بای باشور کردستان بیک لیسته بشتار نبود لیسته جدا بشتار بود اما تقنا ویشی زرارك مزنده حيبتي به بشاطنيه ده لكركوك او دكت بيش لكركوك بلكي دوا بشتي صدام روخاي رجيماري جارة أول عرب السنة كرب أورغانيزة بخود بمشتارية زيادة بشتارون وكرد جيك تيم بشتار كركوك جبر كردا هناك وندافرن خالد وانجي جبر في ليستة جدابو أو ليستة جدا جي تقريبا سي أو بلدوكي بارلمانتاش كردا لكركوك كرد حيش بارلمانتانا كرد بسمن بيش بارلمانتانا بیا ما دبی وارد دبی جنوب اجی بهش رو کردیم هم لباقر باشور کردستان حکومت نو افغرتی وزن دولت بونه بکن یک خرد بکن و لهمبری بعداش دنیا جی یکدم به هم اوش کیا چیه و هم جی دما پیش جبو مادا 140 جی بده اب پر مهمه جبو قانون ابوگهینا عراقی بجیبه به کرد یکت بود. 142 ماده قانون ابوگهینا عراقی هنگ پنجی ماده به کردا علاقه داره حتی ایرو جینه. ماده 142 2007 حتی ایرو جینه. ام هیچ کم کلوه داره دست بدن ها ماده 142 و پیگانینا قانون ابوگهینا فدرالی محمد وجداني ناب محكمة بلد بغداد فدرا هاي أكمل نقول قانون بنيه أنا جنوبه ونقول استوطن جنوب أطول نتكلم أو جنوبية هذا التدبير جديد كم قال الجارة ضغط الجفاف شغالين بشرية كردستان جديد يعني 2050 رفران وهي 2 سالات كرك مثلا حال هنا أبغى 2007 وإيرو يعني 18 سال هنا بجينا هاتمت البردي دبي مناش الخبر قاعد ماشي كردستان أميرو دبينن المسألة إيران تكتشنا إيران ده رجلات كردستان أساس خف فتنة باش عادي بردي لو ده بارتي كردستاني ده مكان اتفاق بين عالي شكرن ل جبر هناك سببا هناك جروب هفت كتلوش هفت جدابهم نهار نور جنوب حول أكوان هي جبوا هفت قالية كيفهم وشان سوان زيادة الأساس اللي وانا ونتويشي نقول ودي نخرب اللي مقابل هنا واحد خارجي بيك نهاتية وهبتا أمراضية كبيرة يعني يحرتني استراتيجية أساسية بدست هذا المسألة ام اورگانیزه بکنه کار مفیدی است. هزار نسل‌نوعی که چهار برای کردستانی باشی کردستانه جه فرصت سند کردستان بشکل زد. ایروش اول دسته اتفاق و بکنه نامبارم. ام حاضر بن ام هبل فرصت هایی جه کار کش گروشلاشی اینش. نابینا هر چهار پرچه کردستانیش جبر فاشيل لفاشيل هر هاوية بتسليم هدوتن كورديناسيون لازم دانشتندن لازم نك بحثي كورديناسيون التويتين والزمين أو كورديناسيون التويت بعمتونه ليه كورديناسيون لازمه دبيت نابنا هر شيء بتشوف كردستان ده أم بقاربين هاي مشهد أم دم حساس ده سياستك هم بس بقارب بقولن أم ريل هم برهون نقدر دبي والده ديار ذاتن تشتكي له در كم بيش رضا سر مسلم برزانی و کسایت کی قبول باید و مرجعیت کی گوهر شهر پرچه کردستان قبول کردن شانس جبو منه کسایت هنر قبول کن پیشکشی به کاری میکنه میبینید که اوجوی رونه میزد براستی جبو برجمندی نتوی اجتماعی کردستانی هرچه پرچه کردستانی دیالوگ که نسبت که ایرو حول باشور کردستان یا روجنای کردستان حول باش
يعني قالك دجدان بارودي يعني جبوه للي بكار استراتيجية دستخل وبكار بهذا خوي عسكري دناوا سيستم الجيبستين ودستورة سوريا كرد جيبستين بآما چه رزان سروق دستو بارزاني نشما بارزاني دستو بارزاني بافر طلباني يزيوي أنا فيش حولك هي بوزيتيف باشا عم دبيجن لا أكبر دوام بفهم لبني هاتشتي لباشر كردستان أول يكتيا بتشيلتني اتفاقا بتشيلتني حكومة بتشيلتني ذاك خلوستي الخادم شو دياسبورا يجي في وطنا بيجو وهيدي الأنجام إنها قدامك عم دبيجن هزن نام نتوي قال لك جارا هزن كاين كرن دقوهرتنا عمده خواطر الدياسبورا قال لك خواطر هم جبو خلق الدياسبورا كل الدياسبورا ما في وانو او جيانا واني بدري كار باشتر لهبونا خول زمان خول كتير خول ديدر هم هم دبلوماسي لوبيه هم جي اشتريا هرشا باتشي كردستان هي دور جديد بيه برزيه كمان اگر سر فرانسیب نتوی اجتماعی دیاسپورا اکرزیه بیا وکرم از باور کم ده تاثیر کرد و کردستانیا سر دولت آجیزه دکتر به و دور جیده اول خیلی یعنی هنده بلافون هنه هفید کن زودترین دم اف لوی درجه را اکرزیه ده انجام ده ام خود پارتی اورگانیزم کردستان جشن دنیای و جهان و اوه که بهترین هیده ام دیویژن روجاوای کردستان در ریش کردار ببن و اتفاق آوان هبه ابریدی هر آسا کیم باشتر باشتر کردستان یک گرتی بن سر هبن هیچ نه دیره که کنجکتور تیم بهتر رفراندوم آرده خزان خونده أواخا أنجام خم شيبينه دولة جهان جي أنا مثلا إيران مرتي مثلا سوريا تيج بريش مثلا الخنابي دروجبا دولة المزند إيرو جبوك أمريكا أو باجي جبوك باكر كردستان تركيا دولة تركيا قابا بابز روجبا وانده نهات شكوت أمير تيج بفكر يعني جبربي أنا جرانيا وان كان وانسر هرسي أو دي او زخته نادم دارد که ذات 100 سال زمان کردینا عادی قبول کردن سبب چیزی نتوه یکویه یا اروپایی با 5-6 سال داویده یعنی ام برانیته منه نه ام کرد دوی هر حاوی پیوندی ام خواه لعبه زیده بکن دوست خواه زیده تنه بکن لخوالانا منتویده دولت ترکیه دوی وارش بچک حد حرکت يعني باش كزخت نار سلمة جبوكات شناكم لأن آلية كل كردستاني يترتيبن لباكوري كردستاني إيرو خلق ما جلبت بات تشتيم إيرو تيبوتنو تيكرن راستي نقالهن نممنونن و تخوازن لكذا خوال بدل خوال دوزاها خديدا كم أنجد بيلن ل هيبنوتيزم هين تایبەتی دور و بەرا پۆتانسیێلا دەم پارتیە دور بەرا دەکەی سەبەب ئەوێ پڕن ئەمێژی دوێ ڕال بنرخینن لێ حتا کۆژی دەربەی وێ پۆتانسیێلێ دەربەی وێ سیاسەتە خۆت نەتەوەیی کوردستانی ئاوا نەبێ مخابن ئەمێ نکان تەسیرێک باشی بسەر جواتا خۆی دژی بکن افکاری اتفاق نتوی کردستانی ایرو وظیفه اساسی برمگشایه و لیکن در تطبیقات افاق عاجزی به بیره پروژه از دوید که مواعج نکرده از پارتی وقتم و خیرا
Beştare Rezdar, Kürdistan'ı geçer, yeko hungış sersera serçavaratını, jbo Seroki Parti olarak Paris'e geçti Mustafa Özçelik, bu ev agahdari uzaniyar dame huzura ve spasiyaldik. Noa dve savrını de nunere parti sazi dezgehi sivil o kesayeti siyasi dame hene ez dixwazim wan maskirin navê wan ji bo destpirave. Serokê teşkilata Mêrdînê yê PSK Birêz Salihê Omerî, Serokê Akademiya Hêvî ji civana Pêktê Weysî Kiliç, Partî Demokratî a Sûrî El Partî Mehmet Sîlo, Birêz Rojnamavan Hüseyin Akıncı, ku gelek di huzura we de duwarê çapemendiyê de mixabin em Mêrdînê Kızıltepeyekî zayıf e di wek hinkê hezê propaganda konsertî jî bikin sersera sercawaratiyê îsmet ket war. Serokê Komeleya Cotkaran, Serokê Komeleya Aşîra Meşkînan û heyeta xwe hatibûn. Enekese berpirsê Bakurê Kurdistanê Birêz Müslüm Mihemed û heyeta xwe beşdar bûn, spasiya wan dikin. Endamê Meclisa Şarederiya a Koserê AKP Cebreddinler, Tevgîr Azadiya Kurdistanê yan Sûriyê Mahmud Remo, Serokê an heyeta Pek Kurdê Birêz Fuad Öner û heyeta xwe spasiya wan dikin fêratine. Partî Demokrata Kurdistanê a Bakur, Federasyona Piştgiriyê û Civakî ya Mêrdînê endamê dinamerê spasiya wan dikin. Serokê gek Henîfî ev navê te pir dirêj ji rastî ez ê bi Tirkî bixwînim. Mısır Üreticileri Derneği Başkanı ve Serokê Henîfî Müslümoğlu. Teşkilata Deva Partisi ya Koserê Mehmet Bıçakçı, Serokê Piştgirî Komeleya Çandu a Dêrikê û Mazîdarê Mustafa Erîten, Serokê Komeleya Omeriya Fehmî Elîk, Komela Nûbahar Tahir Deniz, Encümenê Meclisa Şarederiya Mêrdînê Ayya AKP Osman Enteş, Serokê Partiya Saadetê Hacı İlhan, spasiya wan dikin, malaviya wan dikin û dîsa bi fêr hatinin sersera serçava hatinin min navê wî xwe Serokê Komeleya Cotkara gek Mîkaîl Bey spasiya wan dikin. Birêzan niha jî hûn dizanin semînera me ji bo ku bi sewirberiya wê berdewam bikin. Em dixwazin mafê axaftina û bes û hûn karibin pirsa xwe bikin ew ê baş bû. Biborin Komeleya Ahmedê Xanê Meleşîrîn di Namedê spasiya dikin fêratine bikin. Wek destpêkê de jî bigotibû ev semîner tenê semînera ji bo ku Partiya Parêzê Kurdistanê bîrûrayê xwe bi we repayê bike ji bo vê bonê
درباره آخافتن مثلا که گشتی برز مصطفی ویشچلیک آن درباره پیواشوی هفکاریا کردی وکی دندوار سیاسی ده و هم بخوازن پرسابقن فرمو بس Azim ezmeye abişim. Zaman yek renk yek her yek koçu partiye meni kurda bir çatı kednayın cemhe. Azim ezmeye abişim. Artık daha sonra bir dajik de ko hıda parti gerek bir cemhe. Kim atına govala partiya be o hıda parti embe cemhe ki embe havre faakı. Azim bir seval işte. Ez Abdülhay okumuş. Serida jibo amadekirina ve cilini ve jibo parvekirina val agadariya. Ez Kek Mustafa o Partiya Velat Paris'e Kürdistan'a ve gelek spasiya ko peşkeş kir. Ve ev havale kedavam böğreyin diveci jibo amadekariya ve cilini ez rasti juan havale raci gelek spasiya. Kek Mustafa Dibor Kek Abdülhay okumuş Seroke Darakada Sekreterya Khairatına birlikte mala cevap. Kek Mustafa ve ağaftana kaladı tüşten gereklidir. Yekli şu ev devajoya benaverok. Anjir ve benaverok eki neyini gibi derhaka mafengele kürda devajoya ket hem beza siyaseta Türkçe ve ket hem beza siyaseta Türkçe mukabel. Yekli bana tıfaku yekiti ve hefkari siyasete hefkariya siyaseta Türkçe. Naha Devajo hat astekiysa devajoya beraber ve arkadaşın hat astekiysa komisyon ekiyan bu komisyon eve bir şey imran geçiş yani. Lugori ve kelo hatta daha kişisel fikru ramane öcalan keman anperana akaftın an ev fikri ramane bu bir çabemen yer an bir serkirde devlete rapor vermektir. Ev komisyon bir şey verir o bu arabaya beraber hedeflerken evet çeleceğim şeyler. Yekşezi em de çapemeniye de şimdi bile gerek kabatı ve mesela yekti adam halk parlara heftitim PSK'ya heftitim mesela şu mesela her kari yekti ev kabatı ve şey em çapemeniye de şopinin gel o şu an ev heftitim ve çiçek uğdekar bir kere par ve bir bir de gerek kur ev hefkari وره هوله و به چاپکانی کی موتیواسیون جبوره جبو گله کرد گرو شکونه دوی وارد جی پاپن کنه نه آنها گلکس پاست
بريزا إيكو برسيون هبل أمكار برسيون مستيرن بس سرشان أمكار برسيون مستيرن بنفسيرن ويكو برسيون مبين كاسكيل برسيون هم كانوا شبوك عندنا ميكروفون بدن ولا أمي بكارينا وندزانا وياي بس تناي كلام محمد حنفی مسلم oğlu Seroki Kumbela başlı rojalar nene karsazi garis az ve civaka hazır sıra dikim gelmani le az biya je Serok Mustafa Ralbezi gelek sara jibo Kurd nebune devlet Kurd nebune hezaka Kurd jiberku meherde ranek u meherde kabul nekir ام دخوازن نه توکه نه دم نه خداوند نه پارتیا کرد تمام اب پارتی می کرد و کردستانی نش بو برجواندی شخصی و جبو نتوی بخوازن تمام کردا گرک جبو مافی کرد جبو آخوان جبو ولطی بود کرد به 1000 سال زادی خواه جانی خواه مالی خواه دان جبو ناوه که کرد و کردستانی نش بو توکه نش بو دمه نش جبو خدا پاره ام هیوی جا دکن جبو کرد و کردستانی خط آوای سور جبو کرد و کردستانی پشکیه هم بکن دست که خوابت نهرده نکو بالی نهرده نکا باش بکن نکا خراب بکن گره لسر دیواری و بین جمع هفته برای پارتی من جدا هستم برای رنگی من جدا هستم لیکن مثلا کرد کرک دست من دست هفته دست لابونش سپاسیا همو گشتاران دکم یک عاطفین و پرسی خوشی کنم باور دکم اول کمی جدا غلط حافظ کردن گواه دبا خاطر آخر بود هدا پار دن پارتی خواب پارتی ترکیه‌ای تعریف کن نه پارتی کردستانی تعریف نه اول خواب دبن مجبور دبی پارتی کردستانی دنوا خد اتفاق آوان هبه لسر داخاز عاجل هي ملت کرد هر کس یک بیشتر علیه دبی اور کمی برده یا غلط یکیش نچی بود ام دویژن پارتی کردستانی خود تعریف ذکر برد فهم آخر کن لنه وی معنی که پارتی کردستانی دیش بود زمان کردی جبو داخواز هری بچو بجی و بدور و برین نمرد نها ام تشکیلیات دستا بجارده یا دولت ترکیه ام بین وقت من یتمه زماوت که باشه برابر نها ام تشکیلیات بیدکن اگر ایو جبو زمان کردی جبو داخواز کرده کیجا پارتیا چی کابه باویجه ام حاضر موافق کنیم دورده زلالی گوتیه ام تشتاش هم دو جدا خطا پارتی کردستانی و هفکاری گربه کرن جهبی جدا شما پارتی کردان لایم جمعه اتفاق پرسکره کرد به پاکستان سالای پروبلم کردایی لباشون کردستان چهار جمعه دلودو یکیده جبهه برای کردستانی چه بود فرستان داوی چهار جه فرستان کردستان بشه رزگار کنه باکل کردستان گلک تجربه چه بودن لأن بخواه با پارتی و پرزن کردستان هی وارد
ام هر لسر في سیاست افهم ماشین برجاندی خوش شخصی و گروهی اما تو جاری نخم پیشیا یکیتیا و هفکاری جبو هفکاری و یکیتی اتفاق چه به چه حوجه جاری خودم فدکانی بگیم ام نخوشیت بویه و گنتیک نخوشیت دیروکی یا کرده به اتفاقی معمال ست ایروژی آخواهی لکنجکتور و دنیا جانا او دمکه او عالمه دکن ام نخوازن جی دیواجو متیلی جم هف افش باشه از بیم لباکر کردستانی لوادی که افغان پرسی لباکر کردستانی انا ام بخواه و پارتی اپرازن کردستانی ناب حوله کدن ناب مستندنه کدن و دزانین نوک توکه پسکه حفار و کدکه واکر نشتن آمد و لبانه ما دو کنخوات شکرنه ما ام بخوازن او دوام بفه و آلین دشیه کرده آلین سیاسی او جی بشتار ببن ام هندو رنگه بکن لی معلسه عندك آسمانگی هم ام وقتوکه ابخواه مجلس آخد بریال استند جبو خطا نتوی اتفاقا نتوی بیترن هم پارتی سیاسی کسایت قبولبار و دزگه کردی ایسی امیش جی که دست بکنی ام تشتاقی دعالیزه نکن ام جی که دست بکنی ام سه هاتم جنب هفت سه ام چار هاتم جنب هفت چار ام جی که دست بکنی و هیدی انی ام برونن نها ام نابوی حولی دنن پارتی و فرزن کردستانی فرق خیلی هی چاوا تدکات همگر و فاق بونیک هر دا گوتن ناوی مجی و ام بیجن هندک گوتن نویجی جمال نخطا سوره بناوی کنه به برنامات نه پارتی دانید ایروژی پارتی و فرزن کردستانی حاضره ایک وقت ما نیزی نبید اما بخواست موار ببینید دوی وارشی نرد دامستندن مهنه بس دامستندن اشکیل میشن تونهیه اما دیواری ده به استار بمشن ما کمیسیون که مجلس ترکیه هاتی آبا کرد اول خود برنامه خود دویجه آبا کردن ترکیه بهتره و پیشنیاری جبو آزادی و دموکراسی اساس خود نه مثلا چندانی نتنه یعنی گفت تعریف آخر لید روش عوض ده دولت ترکیه مهر ابرخ نکنی دولت ترکیه و اوجالا نهشتن آلیه کردستانی یه دی دول بشک بیمسید اصرار نهشتن آلیه کردستانیش در که مسئله هشتن کمیسیون به مجلس ترکیه دادی چهگیرنجی هر سر بی اساسی لوی داره دم پارتی هی هلال پار هی لیوان وقت نونر ملت ترکیه کمیسیون بیایو و نحس بیده جبروی مگود همو آلیه کرده ایک داخواز عادی بیش میدنید فرد امتش آلیه امه بکنید کمیسیون با آنشی بیان سیاست دولت ترکیه یا مشروع کرنه سوی اساسی رو لگید اولی میدن کار روژاوا چاوادی چه اوی مثلا هم مشارکت ترکیه چاواد چه کمیسیون شی ویا یعنی ام بخواه بی حالی وی هی تو همی یک بش کمیسیون تونه لید گلک آلیه سیویل سیاسی راپور باش نف کمیسیون دوی ام بی واری جیده او بکنه قناعت آمد چه بویه دی ام کمیسیون یعنی نکاره بسر و راپور نا او بکنه زانم دایی که کرد لوی در خواست کردی بپیبه نهشتن گلک سبب دارد يعني في حالة هي الكوميسيون أو ناتو نها مثلا الجنان يعني أم دبي بالآخر بينن ليه الجنان هل تشكروا في أساس يعني داخل يوم يشتغل تسبات أو برنامج برنامج برسبكتيفي تقلد أمي هل تشكروا فيه يعني تشتكي في بواجهة بكرة ناخذ
وقت ويجي بينن وجارك يفكر ويجي بستينن هلا بيواري دم أخوة تبيجي بلا حلو بيجي اللي تشكيل زيادة بمهرتين لا يعني هاد شاطئ قلت دولة تركيا أجلال تركيا دم بارتي أم جانا كتير دعوة جبو بواجوية راستقين جبو آشتية راستقين حبو آلية كردا لا بس جروب الثاني لا آلية الثاني حبو آلية كردا برابين جمعف أم آلية كردية ممكن والسر دافاز الخيب معقول أم دش دولة يبنى المخاطر إيرو شارع أبر أم باقي حتى سجل كل آلية كرخب فيمن دار من فرمو ورن أم دست الهف سپاسیم. اوجگوه جوینیجی جوگوه سندرج اسپاسیا تشکیلات توکه یا بیابینی دکن ولی نخوات باش کردن همه میوان هاتن اسپاسیا ممکن خاطره وای. یعنی بشتر و دیسا خیرات نوا دکن